Ćao svima, evo nas ponovo. I pošto mi je stigao paket, tačnije 3 kutije za kampanju C16, odlučila sam da zajedno podelim sa vama šta je to sve lepo stiglo, pošto dugo nisam snimala ovaj tip videa. Pa, hajde da počnemo od prve. Evo. Ovdje su ove dve korpice i one dolaze, znači vidite kako su lepo upakovane, i dolaze sa ukrasnim zlatnom vrpcom unutra. I ovo je mama kupila za poklone. Šampon iz Avon Naturals kolekcije. Ovo je za slabu kosu sa čičkom i koprim. Našla sam konačno svoj omiljeni tonik, pošto su ga izbacili iz ponude u katalogu, i naručila sam ova iz neto ponuda. I ovo je narančasti Solutions kolekcija Hydra Radiance. Zatim, ovo je set za stoni tenis ili ping pong, znači za malu decu. I ovo je bilo u onoj posebnoj maloj brošuri, koštalo je 499 dinara. Nego upakovano, pa ne bih otvaram, pošto je poklon. Jej, ovo je moj poklon. Pošto sam se pravila pre 3 kampanje na svoje ime, sad sam bila na maminu. I stigla mi je torba, pošto sam ispunila onaj uslov, treći uslov, da u 3 vezane kampanje imam 20.000 minimum. I sad ću vam pokažem kako to izgleda. Samo da je namjestim. Velika, crna, ogromna torba. Da, ovo je intenzivni tretman za akne sa salicilnom kiselinom. I to je ona mala tubica od 15 ml, jako dobra stvar. Dakle, ovo su dve senke iz True Color kolekcije. Ja sam radila recenziju u jednoj i da, jedna je Mocha Latte, a druga je Purple Haze. Da, i ovo je isto moje. Iz True Color kolekcije, ruž u olovci. To sam htjela da probam, to je rekao da ga naručim. I ovo je boja Carefree Coral. Divna koralna boja. Evo da otvorim da vidim kako to izgleda. Biće recenzija, planiram da uradim. Tako da, stay tuned. I ovo je puder iz Avon Color Trend kolekcije u boji Translucent Tan. Ima ga u mom prethodnom videu u tutorialu za šminkanje. Ovo je tamnije, ja koristim svetliju. I ovdje imamo još dve stvari. Ovo je iz Avon Color Trend kolekcije Lasting Smile ruž za usne u olovci, boja Raven. I labelo, isto iz Avon Color Trend kolekcije Rose Pink Diamond. Mislim da ima blagi roze shimmer. Pa, da pređemo na sljedeću kutiju. Ovo je druga kutija. Sad ovih imam 5. Ovo je standardni losion za telo u pakovanju 400 ml sa glicerinom za 24-časovnu hidrataciju. Samo ovo novogodišnje pakovanje i mnogo je lepo. I to je bilo, da vas ne lažem, možda 280 dinara. Zatim, ovih isto ima puno. Ovo je kupka sa zelenom jabukom. Ovo je 250 ml. Isto novogodišnje pakovanje, mnogo lepo miriše. Biće u sljedećem katalogu, ne znam da će koliko će koštava. Mislim isto oko 200 i nešto dinara. Znači, naručite, mnogo lepo miriše. Ovo je ona standardna porodična krema za lice, ruke i telo. U pakovanju 400 ml, samo ovo isto novogodišnje pakovanje. Zatim šampon u pakovanju 400 ml iz Advanced Techniques kolekcije. I ovo je za sve tipove kose, za jaču kosu. Gelovi za tuširanje. Sad, ova dva su bila u setu. Ovo je, znači oba su iz Avon kolekcije, ovo je Extreme for Men, a ovo je Fever for Men. I one su bile u setu sa ovom roze mrežicom za kupanje. I još dva, i ova dva su isto bila u setu za 399 dinara. Ovo je Winter Cocoon sa vanilom i sandalovinom, a ovo je Seventh Heaven sa ružom i još nekim cvećem. I još
3 stvari. Ovo je SOS zimska krema sa matičnim lečom iz Avon Care kolekcije. Veliko pakovanje od 200 ml. Zatim losion za telo iz Avon Naturals kolekcije sa narom i mangom. I još jedna stvar, a to je ovaj magnet. Tako mali. On je bio u ovoj specijalnoj novogodišnjoj brošuri. Se bukvalno zakače za telefon i onda je to kao neki stalak za mobilni telefon. Treća i posljednja kutija. Ovo je notes, odnosno magnet za frižider sa notesom, sa Sneškom beliđom. Ovo je sladak. A ima još jedan sa Rida mrazu. Ove dve olovke, jedna je za oči, a druga je za obrve. Ova za oči je iz Venuših Diamonds kolekcije u boji Brown Sugar. A druga je za obrve i ovo je Soft Black. Krema za ruke sa vanilom. Bila je 149 dinara u skupovinom belog proizvoda iz brošure, a meni se mnogo sviđa, ovo je drugi ili treći put da imam u katalogu, pa sam ih kupila. I ovdje imam 3 spreja za telo, 2 su sa vanilom, to je isto bilo 149 dinara, a ova je sa jagodom, ne znam koliko je bilo, 200 i nešto. Onda ovo 3 u 1 sredstvo za čišćenje lica iz Avon Care kolekcije. Ovo je ono obično ljubičasto. Zatim iz Avon Clear Skin kolekcije. Isto 3 u 1 sredstvo za čišćenje. Ne znam koliko mu je cena, možda 300 i nešto ili 200 i nešto. Pakovanje od 75 ml. E sad, ovo su setovi. Imam 2 seta. Solutions Truly Radiant kolekcije. Ovo je tonirana krema, a ovo je noćna krema. Ovo je jedan set, Super Shock Max maskara u specijalnom novogodišnjem pakovanju. Mnogo je lepo pakovanje, crno sa zlatnim nekim vintage slovima ili šarama, tako nešto. I one kuglice za lice bronzane iz Avon Glow kolekcije. To isto bilo nešto jeftino. Možda 600 i nešto, 500 i nešto. I još jedan set, također Super Shock Max maskara i puder za lice iz Ideal Flawless kolekcije u boji Light Medium. I dajmo još jedan set, isto Ideal Flawless ovaj puder i Infinitize maskara. Mada mislim da ovo Infinitize maskara, da, one idu za one bronzane kuglice, a Super Shock maskara idu za ovaj puder. Zatim ovo je Black Suede Touch muški parfem bez raspršivača, pakovanje od 50 ml. Vidimo kako to izgleda. Obično i jednostavno. To je bilo 599 dinara. Onda ovo je korektor iz Avon Trend kolekcije u boji Light. Ovo je iz Avon Naturals Kids kolekcije. Da, mislim da je ovo prvi proizvod iz Avon Naturals Kids kolekcije. Ovo je boja za telo sa aromom jagode, a zove se buckasta borovnica. Zanimljivo. Onda ovo je slatka. To je verovatno za dečake, pošto je plava. I za sam kraj sam sačuvala nešto što mislim da je meni najlepše. Ovo su oni lakovi sa šljokicama iz Avon Trend kolekcije. Sad moje su 2, pošto ja pravim, jeste, moram da skupim sve. Znači ova 2 su Rose Golden, a sad ću da vam pokažem kako to izgleda. Znači to su neke bronzano-zizikaste šljokice, to je kao top coat, a ovo se zove Blue Bursts i to su znači plave šljokice, znači neka rolno plava boja, mislim da se to tako zove. I mnogo su slatki. Imam još zlatne, srebrne i ljubičaste. I da, još kese su ostale. Ove kese ne znam koliko su bile, možda 70-80 dinara, zlatne. To se dobiju uz one setove. I ove novogodišnje, one su bile na ovoj poslednjoj strani.
jedna strana i ovo je druga. Kartonske su i one su mogle da se naruče za 30 dinara uz kupovinu određenih proizvoda sa tih strana. I to je to. Nemojte da zaboravite da obavezno prelistate novi katalog. Mnogo je lep, najlepši ikada. Još malo kad će godinu dana od kad radim za Avon i mnogo sam srećna. To sam htjela da vam kažem i da pogledate i ovu, znači tražite svojim Avon damama ovu mini brošuru jer ima mnogo lepih stvari. Tako, to bi bilo to. Pa, nadam se da se vidimo uskoro. Nemojte da zaboravite da se subscribe-ujete, da lajkujete stranicu na Facebooku i da me pratite na Instagramu. Vidimo se, ćao!